بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك أقول لك فهم وأهلكم اليي الله سبحانه وتعالى يسوف التوترين العزيز من اسمه فلوان بهيوك أقول لك فهم وأهلكم اليي إذن الله سبحانه وتعالى ملك وجمع كلام خاص قريفاوا كلام حضرة منو يبلس فرات من كرنك إمك القرآن الله سبحانه وتعالى عزة إيدي ميها الله تعالى كحضرة عزة هودما أنقافا عزة إيدي ميها عزة اللبين كلام حضرة بيان قرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة بني الله كما إله ورسوله هذه إيمان وهو النشر أي مطلق عزتك الله ملك واجب إفو إكلامه عزة إكلامه إراد كره بيالك دبوا أي إكلامه كيمن تريكم أدا كرم غسو إيه أقول من عزتك أقول من دكين جهني الله كيمن تريهم كمغا أدي أقول من نكمة كما أقول من دكين جهني إله وردهم كمغا إيه عمر مقصانه بسوا أقول من رجس بaa كلين إكيفان بداروي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أهرمنك إسلام كم جسوم الله عزك ربي بيك. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فإنهم قتكم أهرم عزة هودا كم جوانم عزة هودا مسيكم في كم جوانم أذلنا الله أهرم نكمة قربان. كل مساوون فاقر فدين عرب جزيرة مكة غاهل ورينكي المدينة غاهل ورينكيس ما هو بڑ نفوذ دنیا کی دفعات کم کرتا کہمیوں کی فورا فن بینوں ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کم گسوم مڑی دنیا میں بیمیوں کے امت رسالت گاسو فورا خارج کرایا روم کرا دنیا کے بڑتی دولت إسلامي وريكم ودشر فتح وجندي أي إسلام كم قصوم الله سبحانه وتعالى دبي متور عزة سلف الصالح के दुआ के तरीक़ा बयान लेकिन ऐसा वाक़म गवे اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك हद्दा बढ़कर रस्कला कोई इबा इलाह के कियमन तरीक़मु आलमें इज़्ज़त दिलवादे इबा इलाह कियमन तरीक़मु के सबों आलमें इज़्ज़त कुर्बानदे हमें कलांगे कियमन तरीक़मु ये इज़्ज़त वला तुज़िल्लना बिमासियतिक यदि इलाह उरेदमु के सबों आलमें निकमत कुर्बानदे हम अल्लाह उरेदमु के ये निकमत कमे ये बलिकश कमे ऐ दिमाग नफ्स दिमा आलवते होंगे हवा नफ्स वेदुन तक मी आलवते होंगे बैफारा बैमे नहीं बने अल्लाह सुब्हान व तआला आलवते होंगे के इला आलकों कुर्मकी ऐ दिमाग मिनुवं कमा खुशवरा कबक ए मिनुवं कम के ख्याल के नमुगा ऐना आलवते होने ऐना के नफ्स वेदुन तक ये नफ्स रीति को पुना कोम्मे कमे एना रीति कम गदेके अदे नफ्स हिंग मनुचे कोम्मे कमे गई नगळनु कमे कम गई नदेके ए मनगळ नुरंगळ हेवा नुबे किरा तरादकी नोत मीजानकी एनगे गातुगा एनागे हवा नफ्स बेदुन ए नु इस्लाम दीनुगा नगळ नुरंगळ किरगोन्न मीजानकी रंगला नुरंगल हब्बा इबातिल हेवा अनुबैक किरोंगे मीज़ान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीय इलाह को कुम फुरता
එයා දිමාවා කොම්මෙච්චේ රගලොච්චේ එයා දිමානුවා කොම්මෙච්චකි ඒ බාති වෙච්චිමදි ඉන්සාන්නගේ ගෙල්ලුමා හදා කුරිචි එමෙගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කුරා පණි ඉතලේ ෆානුගේ දිනස්තේ මතවරි ශරීය ඒ අල් අසීස් වන්ත මතවරි ඉලාහුගේ ශරීයතා ඛිලාෆ වජ්ජනම ඉතලේ ෆානුගේ අමරු ෆුලා ඛිලාෆ ජමීහ ගමච්ච අල්ලාහ් වනි නිකමතිකම් කඩාළු වාෆා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරි වජஅල الذل والصغار على من خالف امري තිමන් කලේ ෆානුග අමරු ෆුල මච්චන් තිමන් කලේ ෆානුග අමරු ෆුල නොකියමන්තරි වීහෙක මච්චන් අල්ලාහ් වනි නිකමතිකමයි බලිකශිකන් කඩාළුවා ලාසිම් කුරබා එමෙ කලේ ෆානුග අමරු ෆුලක නොකියමන්තරි වෙච්චියා ඒගේ සවබුන් නිකමතිකමයි බලිකශිකන් ඉන්සානාය කුර්මතිලාජේ ලොබේ ඉස්සෙදරි අහෝ මිනුක්තාකි අලගොන් මෙන් විස්නාලා බිකුරු කොල්ලන් ගින වගුත හේද කුරන් චේ නුක්තායි නික විස්නා වඩා ගන්නවා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්සාබේකනුගේ තෙරේගා හුන්නවනිකෝ ඉස්ලාම් දීනුගේ ලෆතුගා ඉස්ලාමී දෞලතුගේ ලෆතුගා ඒ දෞලත වශයෙන් දෞලතුගේ අදුන් ජමාඅෆාමි ජමානුගා වෙස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමරු ෆුලකා ඛිලාෆ වෙජ්ජනවා ඒගේ උකූබ අවහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දක්වා ඒක අලගොන් මෙන් එම්මෙන්න ඒගේ මිසාලෙන් උහුද් හංගුරාමයක හාදිසයක් උහුද් හංගුරාමයක හාදිසයකේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනාක හුන්නවනිකෝ මක්කාගේ මුශ්රිකුන් එකදෙන් පාන හංගුරාමය හාදිසය එමිහුන් ඉස්සේ හංගුරාමය එලාන කුරේ එමිහුන් ඉස්ලාමී දෞලත අධේකොළ නිකුති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උහුද් හංගුරාමයක ලෂ්කර් තර්තිබ් කුරබා අස්සාබේකනුගේ තෙරෙන් බයකු දුනියුක්කව මට්ටක ජබල රුමාතේ අලගොම මිහාර ඉස්ලාමී තාරීඛ මිකියා පර්බදාය මතීගා බේතිබෙ අධි එකලේ ෆානෝ ඒ මුස්ලිමුන්ගේ ලෂ්කරුගේ ෆහම් හිමායක රක්කාතරි කුරුමට්ටක මතින් ආසානේ මතින් ඒ හිමායක රක්කාතරි කුරුමට්ටක කාෆරුන්ගේ උදුවාන්ක මිහාර මිසමානුගාවේ සාම්මකෝ මතින් මේ හමලාත දෙනි हमला फोगा बिंग अमाम बीमा हिमुगे लश्कर इतर वेदगन्ना इने कले फानस मतिन दुनिया को मट्टका मुस्लिमुगे लश्कर को फहम इमा कुरम इता असाबे को जमात बेतिबे बेतिबा फाइबे कोना हदीस कुरबे हंगुरामा निमिगेन हंगुरामा गतिमम्मेन बलिवेगेन दूनी सूफा सूफी आस तिमम्मेगे मस्काती फेनुनस मे फरबत मतिन नुफाबत එවර එක දෙන් පාන ඉර්ෂාද අගුරාම ප්‍රසිද්ධ ඉසාහිතක මුශ්රිකුන්ගේ ලෂ්කර් බලිවෙගෙන් එඹුරේ එමිහුන්ගේ ඈකොළ දුබ්වාලු එදුවක මුශ්රිකුන්ගේ ලෂ්කර් වෙරියක හොන්නවි අගුරාමගේ හුනර් වර රංගල දෙන වඩාගේ හොන්නේ වේපුල ඛාලිද් බින් වලීද් රදියල්ලාහු තාලා අන් ඒ ඉස්ලාම් වඩේ නුගන්නවා අගුරාම ඒ හිසාබ දියතනොන් अंगुराम फौग देंगुनने गनीमा मुदा एकरो एमिंग मुदात लोकफदा मुदात एकरो एमा बिम्मते गतिबे अस्साबे कलुमे से मुदात एकरो फेट्टे आदि මේ ෆර්බදත මතියේගා ෆර්බදාය මතියේගා නබී අස්සල්ලල්ලාහු බේතිබේ බේකුල්ල ශිෂ්‍ය වඩා ගති අගුරාම නිමුනි එක මේක දෙපාන විරුෂාදක එක දෙපාන අමුරු ෆුලෙන් නාන්නනිස් එතන නොෆෙම් එහෙම ඒගොත බේකුල්ල විශ්ති වඩාගෙන් ඒ ෆර්බද මතින් ෆෑබා වඩාගෙන් ඒ මන්සර් ඛාලිද් ගුෆාන පෙනි වඩාගෙන් එමිහුන නොරක්කා කොරේ රේවුන් තෙරික ගෙල්ලිගොස් මුස්ලිමුන්ගේ ලෂ්කර් කෙරේග තර්තිබෙන් නැති අගුරාලාගේ කලෙන්ෆාන් රේමුගේ කොන්නටි ගොස් එබෑවෙන් දුනියේගේ වනීමා මුදලාගේ මෂහූර් වෙපා මන්සර් ඛාලිද් ගුෆාන පෙනි වඩාගෙන් ඒක දෙපාන දනිවල් දිවඩාගේ මුස්ලිමුන් හමලාද එමිරි වඩාගෙන් අනෙක්කාගේ සමරාදෙන් පෙට්ටේ හිසාබු පෙෂි මුස්ලිමුගේ ලෂ්කරගේ තර්තිබු ගෙල්ලි අගුරාමාගේ ආයිදුගේ අමුරු ගෙල්ලි ගොස් ඒකිතරේග ඔලොම්බොළු අරන් ખુદ මුස්ලිමුන්ගේ බය මුස්ලිමුන්ගේ අතු මුස්ලිමුන්ගේ අතුළු කොෆේ බොල්
එහාලතුග වානුවායෙන් නේගි දාන මිස්රාවෙන් නේගි එබ්බේක අනබ්බේක තලාපොලා එතරේක වඩිකො එබෑනු ගම්ෆතුග අස්චුණු ඛබරකි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දතුරු කොල්ලිකම ගවා ඉසම් පෙරිගෙන් එබේකලු ඉප්පුළු ගව මානවයා දෙක්කො දබ්බෙගෙන් දී එබ්බේකලු විදාලොම දී අල්ලාහ්ගේ රසූලනේ දුනියේක ආහාරම කුරාන හංගුරාමේ නොන්නා ඉතුරු कोचिंग हिमा कुरंगे हंगुराम कुरं बेकले फाडे जमाने एम बाय बेकलो हंगुराम कुर हुट्टाले बेकलो फस्सेबरी दुआ मुगस मदीना हमेस बेकलो दु ई मदीना रब्बेरु हंगुराम कुरो वस मिदन्ने हिं ओलम बोलमुगे तेरेगा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाल इनु हमलात नमाज कुर बेकले फान शहीद कोल्लु मट्टक अदन हमलात उतरे बेकले फान जखम එකලෙපාන දැප්පුල බිනු එකලෙපාන විස්තරපුල දහම් වේ එකලෙපාන වෙට්ටි වඩාගෙන එකලෙපාන කපුපුල සදාපුල खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदोगा पूरे असरे के बोडकम हदीस पर कई फयुफली कौमन सज्जो नबीयहुम एबेगे नबीयगे ले होरवाली कौम कामयाब वाणी कीनेगे ये दरजे के लेफान का हालत एदोगा दिया मुस्लिमों के तेरेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरेगा अस्साबे कलुंगे एम्मे मती दरजा मती बेबे कलु तिब्बोनिको इस्लाम दीनुगा लफतुगा इस्लामी दौलतुगा लफतुगा हमें के एम्मे अमर फुलका मुस्लिम नुक्यमंतेर मुगसो ए पर्वत मतीगा बेकिब्बी लश्कर मीउन्न एकले फानो इंगे इरशाद नुक्यमंतेर एकले फानो अमर फुल आउंगे पुरीगे पर्वतन पेगुन कमट्टक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वगतु एकमगे सजा हेबेकरने दिक्केवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अस्साबे कनु तेरेगा हुन्नोनी नीग अलगोन में एकले फानो किता अमर फुला तो खिलाफ आवणी अलगोन में इस्लाम कम गाती में इस्लाम नबीती अलगोन में नस्र नोलिबेगे कामयाब नोलिबेगे उळे इरुगा तारीखी हादिसात को नेगेनी एक इफान अमर फुला नुक्यमंते वेज्जियावो एमीन निकमेद कंकुरमत्ता जे මේ දාල්ගොන් මෙන් එක ලෙන්ෆානුගේ එක සතේ කාමරු ෆලක නුකෙබන්තරේ මුන්දාරුගවස් ආල්ගොන් මෙන් ඔම්මේ කුරණී නස්සරායි කාමියාබ ගදකම එන්නස් ගබ ඉස්සතේ යවෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ෆضلون තරිකම දීනතිවන්තක නොවානම ආල්ගොන් මෙන් මිතිවි වර දුර ඒ ශරීයතුග අමෘතක ගොස්ස අල්ලාහ් එකලාග ෆොතුග සරීහ නස්සුන් හරාම් කරවා පයිතක් කමෙ ආල්ගොන් මෙන් තෙරේග හුද්ද කංකම් ගොත මෙදෙනි කොරෙමු रिवा आमोफमन ए व्यापारी गतु एफावनी अल्लाह हराम करबी रला ऊरमा एच्ची अलगोन मेंगे व्यापारी का असास तक कम एफावन कुरान के नस्सु हराम करे एफावनी अदे गितुरु अल्लाह के शरीयत में फरा कोफा अलगोन में अमिल्ले गदा वदई निजाम तक अलगोन में दिरिवल मट्टम करबेले मी सादस्ते कारम अलगोन में गुस्साते बिंसा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादे कुरबी एबेकोना इब्रतक आदि फहुवना बेकब सिब्रतक एकन देक्यो एमे कलाम रसूल नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद होती दिमम कलेगे पाना अमर फलक नुक्यमंते वेजिकम गवानम अल्लाह वनी एमीहक निकमितकमाय बलिकक लियुबा ए मीहकम गावेस जमाअतकम गावेस कौम उम्मतकम गावेस एबेको कामयाब नवाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद खिलाफ वजिकम गवार इदु कामयाबा नाकामयाब की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिंगवा कमे ई फारग इंसानु गदबार हिंगा कमे नोई अलगोन में मुस्लिमुन की गैबंग इमाम बाबाई हमें के मादी हिसाब को अलगोन में जहां कैलकुलेटर अलगोन हदा हिसाब को नो उरिया कमे हिंगनी की फरदा के फातुगा कोरैफावा एतम दावर कंतते के ए असल हगीगी बारकमगा अलगोन में देखें ये मुस्लिम हमें के बेर कुछ मादी के हिसाब को अलगोन में न कामयाब उलिबेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए कामयाब नुलिबा कम गवाड़ ए कामयाब लिबेनी अलगोन में ए माबू इख्तियार को कबे दिस तरह हो हमें आया को हम इसमें फुलवा अलगोन में दक्कार अल अजीज इसमें फुलवा अलगोन में दक्कार होगा इज्जत अलगोन में लिबेनी अलगोन में बोड़ा वेगे नो किबर वेगे नो इज्जत है अल्लाह सुब्हानहु व तआला देबाचे अलगोन में तवादु वरिवीमा अणुकुम कुर्मतीगा अलगोन मेन्नकी इहसान तरी हेवबेकम गवीम अल्लाह इज्जताय शरफ देवनी बन्यु नहीं वनी इज्जताय शरफ की गदकम होदे चेको बोडाकमा किबुरडिकमाय गदबारो इज्जता शरफ लिबेरकम फारक सेनेनो
Nabi sallallahu alaihi wasallam algon men irshad debba fani izzen hodu mattaka algon men tawadu waliu eke mandis kura fani ma naqasat sadaqatun min malin sadaqaatake sabu muda unye nuwane beru kusum maaddigotun e mudalu hisabum bay dan e namas aslu hagigatuga mudalu uniyo men nu sadaqa akurma yena maruma foga dharmaya sawab libene ekkurumaka ena muda ekkurume algumnan kaabochin hisabun edi ehinna sallallahu taka hedapura mudelei qiyamatu ene ege hagigi dharmaya sawaba Allah subhanahu wa ta'ala debba em hadis kurawani ma naqasat sadaqatun min mali sadaqataka saw muda unye nuwane wama zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izzan alaku maaf kuran kam gwanama Allah emihaka izzat ituru kurebunnu e gote nulabbai e algon men mistakunna maaf ko mistakunna hekun gita ihsan teriyumaki algon men izze ei faharak gaves emihaka aneka kurmatiga barendi be komme faram aneka kurmatiga timaya ene pittara datipure gollo komme faram ene datiko ena undagu ko eno izzateki artakunna maaf kuru sabu Allah debach em alaka maaf ko kam gwanam Allah emihege izze ituru qurban wama tawaba ahadun illa rafa'ahu Allah wama tawaba ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Allah attaka tawadu rajmiha Allah attaka tawadu rajmiha Allah subhanahu wa ta'ala emiheko matiwari nukuraba dunu kuraba ek mane ki ek natija ki emiheko Allah matiwari kurab Allah attaka tawadu rajmiha Allah emiheko matiwari kuraba emistakun maaf kurmai Allah attaka tawadu wari ungai mistakun terega matiwari wegen danaka Nabi sallallahu alaihi wasallam wani misal agumana dakwa ekele fana we fursat makka ge mushrik ekele fana kuri huriya aniya ge badalu ibene fursat makka pata kurwe doga enos Nabi sallallahu alaihi wasallam emena maaf kurwe Yusuf alayhi salam we fursat ekele fana afun gatulu kurmuge wes ekele fana barwari maqamek gawunna kon emi ekele fana batanga ennames ekele fana sebamonna maaf kurwe elibun huriha fursat ke gawas rasul bekonna nabi bekalu ikhtiyar kurwa koni emena maaf kuro magu Allah subhanahu wa ta'ala ek sabun ebame honge darajai makanak duniyai adi ukhrawi hayatuga wasani matir kurwa hamaya koloba dizzetere ahon mi matiwari ismu fula algon men iman vayruga mi ismu fuluge barakatu algon men shifayan edumai mi ismu ful medwari kon Allah taala hatuga dennewu ei emme muhim ekkam em nabiy sallallahu alaihi wasallam agum irshad debba poe tanaka tadwejikam gawana mes idashtakaita fada yadaka haythu tashtaki tanaka tadwanama tanega rissanama erissa tanega no tadwa tanega angalas thumma qul ifo qiyash mifade bismillah a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min waj'i hada ifade qiyash bismillah yawfog a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi me ala rakkaterikam edeme mi balimadukamu salamakam rakkaterik edeme bi izzati llahi Allah ga izze bantakam meduriko bi izzati llahi wa qudrati adi ilahu ga qudum bantakam meduriko min sharri ma ajidu min waj'i mi alage nirihum mi tadum milibe veenu nubakam ekam mi ala rakkaterikam edeme min waj'i hada thumma arfa yadaka ثم أعد ذلك وترى يفهم دين أتلا أن نجا شيطان نجا فانكابس أما أن على كوريك كيغو تكياش ويتوري عددك ونهري عددك أن على إفدين كيام بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا يفهم أنكاس أن نجا فانكابس أن على إيغو ويتوري عددك بدعاء هن عبارة سوار دنياس أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر فديمس وارد دنياس
mitaga algon men me wahada komeda ismu fuluga wahaga bayan quran me izzati llahi wa qudrati allah ga izza banta kamai ilahu qudrat tarikam mi du'a taka zikrto astu hagigi faada algon libeni algon men ge iman tarikawa gulifa minbar ei algon qabul koranje allah ga izza banta kam ge kurimati ga nikamati nuwane faseha nuwane tadek bayye nonan adi ilaha qudrat tarikam ge kurimati ga eya idikola ekalaga nimma maka idikola hingana ebbes faisala nuwane me ilahu ge izza banta kama ilaha qudrat tarikam algon men ederuga me aqida algon men hitu ga onanje me edeni matwar ilahu ge izza banta kama ilaha qudratun kam ilahu ge izza banta kam kurimati ga tadaka bayyaka muqabala nonanaka uhibettenaka adi ilahu nimma finama komme kame mesnimi gendanak mi komme hame kani awon men doctor gotun kahigonu jessima test kurima waanwanege balita wahake no medakani e vedana jahe tanagga jehitadu hori kombes e vedana vihege sabun kombes mane ki maddi gotun gunwanaka limfawa gellumege sabuwa tadekkamuga vies aammuko e tadakun shifa alif mattaka mi duaayaki awon men kiyen jen duaay ega sabun awon men allah subhanahu wa ta'ala shifa adilwana medenne aqida ga awon men e dua qurakam gawanam adi egi turun e gunwanaka note bayyeka kuranje maddi farwaya kiwesama asbab terega awon men hifan jene farwaya sahih bukhari ya muslim ga abdullah ibn abbas kiba riwayat fa nabiy sallallahu alaihi wasallam ifadain dua qurabak allahumma a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta allahumma a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayy alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun allahumma bi izzatika alladhi la ilaha illa anta hadda abadu raskala kiba ilahu ge izza bantakam mela edme alladhi la ilaha illa anta iba ilahu fiwa abwagen alko bebe ehen ilahu kunwa raskalage an tudillani mi ala magfuradumun rakkaatiri koddem ei insanu ge hitaki hitak gotakam eta komme doku sembure mundai eddu ga ragala ishnu honna miha budakka wahake somu magfuradiye hingada em agon mege hit allah ge diinu ge sabit ko lehette mattaka ei agon me gadabarun kure kamenowe kevamuri me gos magfuridan diimu gen furi me gos magfuridan allah subhanahu wa ta'ala me magfurat do irad kura fiya magfurat do ekalaage irad kurabani mihege loba amarta gossa bonwata allah ge adratun rakkaterikam ena nedi timanne livure ilmu ge barun timanne botte me nuba fi kurtaku salamu ge bar efadain hi ko fiyam allah me magfurat dawa evis mihekam kedumoga hidayatu ga demi nuravene kitem maccan ena kiwa pottas e hidayatu ga maccan allah ena lehettavi anuni eka insana qabul kuranje egotuga insana tedumoga hunnane allah e tedumoga ena lehette em vima nabiy sallallahu alaihi wasallam ei wahi anna befule bayfar dualo ke tafar jibril alayhi salam wahiya ge wada ganno abefule ekadek farnunto hidayatan edi wada gannoni ekadek farnunto magun ekkiba wiya nodinman allah hadratun edi wada gannoni adi algonmen ko ba ehma takuraro ko wahi anna hindugaves nabiy sallallahu alaihi wasallam ei allah ga miturukum ga wi hindugaves ekadek faanu edi wada gannoni allah ga hadratun magfuradumun ekadek faanu rakkaateri ko devvat allahumma a'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta an tudillani أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أنت الحي الذي لا يموت يبقى إلهي دريد مودجم با مارومك أوهارم النوارس كلامه دريد مودجم با مارومك أوهارم النوارس كلامه والجن والإنس يموتون جننا إنسنا كي ماروه فناودانا بايك كما دريد مودجم با فراتك أميكين الله سبحانه وتعالى eme kalange alutakun tedumoga lahattawa hibhette weni fanawa netida faratta kashek ekankamenwe kurwe ei emihunna ki emihun gamilla hayata meduga amankamenne farat komme gadiye gawas duniya dokko badanjina ema anekunge himayata rakkaterikan kinetto emihun balattani emihun duniyen nikumegen diun
komme gadiga bas danji da gota emihum balikesh kom mitiben em Allah hui din modegam baras kalange alutok hima korakka dirbote emitangas motme ismu ful ekare fandanna Allahumma bi izzatika iba ilahu ga izzat al aziz me ismu ful negifawa dua me dua kiyus lobe izzat reho dua ge sabu nuni miha rakkatir nuwanakan dehe godde ekadar misal tek awmna tarikh fenin gussan nabi bekalum korabe duata ibrahim alayhis salam dua korabe ekadege faana darifas kol budan kalakon kurum rakkatir korabat ei nabi bekalum bafa kalumi tawhid ge bappe islam millatu bafa kalum ennamas ekadege faanus dua koraba koni ekadege faanu darin ekadege faana darifas kol budan kalakon kurum rakkatir korabat yaqub alayhis salam dua korabe ekadege faanu duniya du kore wagut ekadege faanu darin ennawa kaariga batibaba ekbe ponna vidaloi mata abuduna min ba'di timan kadege faana fawga tipudin alokon qur'ani kochem ngiye ei rasul bekanuge darin ei nabawi geeka tarbiyat kofati be darin ei mata abuduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik ibrahim wa isma'il ebekanu dennevi tuman men alokon qur'ani kadege faana kaba faange veres kalang kaba faange veri Allah subhanahu wa ta'ala shay horiya parata ila mebekanu mis ahudu kashor hippe maruwamu duniya nikume avharam je wagutuga wasiyata ga fawati timan kadege faana fawga tikudin alokon qur'ani kom parata gat ed algon menge mihako maruwamu enage darifulu gaatuga darifula timanne fawga darifulu alokon qur'ani kochake bunafe enapuran komwa ge tidakkat timanna me huriyadu Allah alokon ko den bappa maruwe ma hem parata alokon kuram vehi ajabe nun dotto rabi bekalun ebekaluge darinnega wasiye korabir kom parata katto alokon qur'ani ebekulu me suwalu ko ebekaluge daringe nabawi geega tarbiyat qur'an daringe ennames ebekulu wakivegum die wagutu emme bodu wasiyetege heddevi e deenuga matiga sabitu etibu adi e hinhama jehu timan kaleefana fawgas timange darin alokon qur'ani Allah akkan itura ebekuluka kashorwe ei fahuge wasiyekkamuge ebekulu evani labba me algon men ma awla kam bodu algon men mi deenuga sabitu dahattawato adi algon mege darin egotuga maro ejjoma daande dahattawato algon men dua kurma ei abudu salom men deene midennevi baatilu kankamuga salame warakka teriwa ade doba izzati raho algon men kuri gos tennevi izzata sharafai Allah kimantino samlibe chegehma e wahaka ge terengama gudigin paa kollam med muslimun nikmati fa amoti hem wima algon men deen algon dolon goso kuri misara kurfaden kit quran Allah subhanahu wa ta'ala quran koni wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat Allah wani tibamen tereng iman bi mihunna waudu odigem fay iman me hewamal kuramihunna la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim ebamihunge kurin mistakum bimmatiga khalifa wa kurabba barwari kurai fadeng ebamihu bimmatiga barwa verikan timangila debba hoshibu wala yumakkirannahum dinahum alladhi irtada lahum adi ebamihu nattaka Allah rihwodigen deena barwari kama tamkinu timangila debba hoshibu ei Allah gawadu gole imange heyamal kulamehunna wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna adi ebamihunge birwari kama fahuga ebamehunna amankamuga hayadati magilahu dakkawa ushib nistakum washavashagen demme as jahagen faanakam birodakam ga tibba Allah wani amankam muslimuna debba emun barwari kuraba ehnamas shartu bayan koraka ayat ya'budunani hamekani timang ila alakam kurash la yushrikuna bi shay'a ebbes haysiyatakum timang ilaha ebbes gotukum bawari nukura shirku nukurash waman kafara ba'da dhalik yakfuru kafaru jami'a فأولئك هم الفاسقون فإبامهنك فاسقون الله كنلوا එමෙම අල්ලාහ් එවති වවුදු වඩගෙන් පා ඊමාම් හේවමල් කුරමීහුන්න බිබගා තම්කීනුවේ බාරවරිකම ඉස්තිඛලාම් කුරබ්වාන එකම ෂර්තකි ආලුකම් හැමේකින් අල්ලාහ් ඛලාස් කුරමයි එව්වස් හයිසියතකුන් ඉලාහ එව්වස් බෑවරික් නුනෙකු අලුකුන් මෙන් ඉතරේග තෞහීද් ගවාහකය ශිරුකු ගවාහකයකි අලුකුන් මෙන් ඉතරේග ආම්මකො මීහු ගබූරු කුරණි තිමම්මෙන් එම්මෙන්නබෙ සෙගේච්චකි तौहीद की एम्मेन बे सेगे इच्छगे शिरक की वे सेम्मेन बे सेगे इच्छगे ए अल्लाह एकावंत कुरमा एकलांगे अब्बस फरात दावरे नुकुरमे एन नमस
ಹಗೀಗತುಗ ಅವೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಆಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಡ ತೌಹೀದಕಿ ಕೊಬಾಕಮೆ ತೌಹೀದುಗ ಅಸ್ಲು ಮಫ್ಹೂಮೆ ಶಿರು ಕುರವೆ ಗೊತ್ತೆ ಕೊಬಾಕಮೆ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಎಂಗೆಂಜೆ ವರಕನ್ನೇಗೆ ಅವೊಮ್ಮೆನ್ ಎಂಗಿಫಾ ಒನ್ನನಿ ಶಿರುಕಕಿ ಹಮೇಕೆನಿ ಬುದಂ ಅಳಕೊಂ ಕುರು ಕಮೆ එම අගමණක බුදවලකුන් කරා බයින්නෝ එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම ෆරාද බෑවරි කුරුම ශිරුකක් එහෙම බුදන් අලකොන් නුකරන්නා අලකොමුගා එහෙම බුදෙත් බෑවරි නුකරන්නා ආරම ශිරුකෙන් නුකර එකම අලකොමුගා බුදෙත් බෑවරි නුකරාරුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානු එකලාංග ඉන්සානු උලම්බානි හැම එකේ එකලාංග එංගේ ගොතක්කමුගා කණ්ඩාළුවා ෆංගිරුගා adi insanu haram halal kanaluwa insanu ku macce shariat kanaluwa paratege hamekene rabbuka alunu qabu kuran jeu ei tauhid enmes ea ekuga agun me ehim parattege shariateka ehim parattege wadai nizam tege bitabawe embejje gmane ki ei masale ka bane tauhid wala ilaha illa allah ge murad ge terega allah fewa alakon kor ehim paratte nuwa kama alakon men qabul ko fame kalang fewa alakon korwe kalang fewa birwetwe ekalaam ke fewa khushu' teriwe ekalaam ke fewa kiyaman teriwe ekalaam ke fewa harama halal kandale ehe uriya faratta ke alunun kafarwan je enuri ke islam ka ehem bima aslu hagiyatu ka tauhid ka mafhum alunun kanwe enge ya boda gashe enge alunun hikurikam gawies enge nama islam ei alunun menge hayatu ke manhaj kam ga adane enun uriya ecche alunun me nune ke bunane ei allah ge ekkawantakam alunun qabul ko ekalaange ashiru kure huriya ecche kalma nuneke bonon jehe padai allah fewa alukon kure huriya farattaka kafaru anje padai ekalaange shariata khilaf huriya ecche kalma kafaru anje nuniyam aslu hagige islamaka nuwane ema qur'anu allah wane bayan kurabba alukon menna izzet libe mago ekalaange ekkawantako shirku ekkibawe timu नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करा फोनी इस्लाम दिन नस्र लिबेने का मुस्लिमों के इज्जत रिवाने का हदीस को ला यबलुगन हादल अम्र मी कंता एक माने कि मी इस्लाम फोराने मा बलग लैल वन नहार रेगड़ा दुआलो दौरवा हुरिया तक इस्लाम इतना का इरुवरा उससे हुरिया तक इस्लाम फोरान एक एफान मदीना गुना एक एफान दुनिया दो के अरब जजीरा इस्लाम दिन अदि बेरे नोए एन्नमस ehalatu ka hunna hadis qurbani islam regada duwalu dawrwa huriya tanaka forane huriya tanaka forane mane ki aammuko duniya ko huriya bintaka ka islam forane wala yatruku allah bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu allah hada ad-din allah subhanahu wa taala ebbes ge mane ki ebbes mantiqa ebbes arad dek saharen allah dunu qurbane mi din etanaka for ko nudebba ei allah ufalla zimma इंसानु कितम वर फूक है कितम वर को हथियार बेनु कुरिस अल्लाह के दी एकलांग इराद कर बिमक एकलांग वद्दवान एक इबस्मी का देखो नु हेदे नबी असस महंगे एदीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फोर को देवाने बिइज्ज अजीज औ बिदिल्ल दलील ए एदीन का सोब बाय को इज्जत दे एक माने की हितुन रूम एदीन बनम को सोब एना इज्जत कराम लिबे औ बिदिल्ल जलील नुवत एना इस्लाम दीन नूनुम के सोब एना निकमत कुरबा फस इस्लाम दुनिया गुरिया तन कोड़ता अल्लाह फोर को दिबान एक हिंगान ए किते बैक नूरोनस ए बल्ला इस दुनिया का दीन का देखो हम ग्राम करे हमें के दीन के इस्लाम दी ए बस दीन नोना दीन का देखो दुनिया के बाहर तक हम ग्राम करा दीन इस्लाम नोनी नसारा दीन का संगुरा में नुकुरा यहूदी दीन का संगुरा में नुकुरा आदि कोबा तो हिंदून्नाय बुद्धिस्टुन्नाय मिडुम बस तफादु दीन तो में एत मिलियन दीन त एम्मे गवर्नमेंट गहरे गवर्नमेंट से बोल एकम ए एब्बस एच का देखो अदि कोबा तो एच से की आदा के मिया मिस्नारी बस बोदा अकीदा एनम से एब्बस से वा कनो दकर हम एकनी नीस्तकु के हमला तमाज को फोती इस्लाम दीन वला यसारु युकातिलुकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ एबामे अबदा हंगराम कुरमने दनी एबामे दीनुन तिबामे फुरद्दा තිබෑ මගුෆරද්ද මට්ටක ඉනිස්තතාව එමිහුන එක වාහනේ නම එම එමිහුන එක වාහනේ ගොතක එම මසේ කර මුදනි දීන් තක ඉස්ලාම් දීන දෙකොළ මිස්තක කුරාන් කර මුදනි එන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එදී දුනියේ ගොරියා කංකොලතක ෆෝර් කොද්දවා මේද බල්ලවා එම්මෙ බාර දෙකේ වාහකේ කි ඉස්ලාම් ෆෙතුරිෆාවනි ඉස්ලාම් දීන් දුනියේ කංකොලතක ෆෙතුරිෆාවනි කණ්ඩියක බාරු පරිගින මෙහෙ පුරාච්
එක මේක අගමන විශ්නාලාර පෙන්නාන මේක කණ්ඩි ඔති කොම්බේ ගතුගාතෝ මුස්ලිම් ගතුගාතෝ හතියාර ඕරි ගෛර් මුස්ලිම් ගතුගාතෝ හතියාර ඕරි කණ්ඩි එයි හතියාර කමුගාවියස් කණ්ඩි එයි මීඩියා කමුගාවියස් दुनिया के तफात कंकोड़ तो गोरिया मीडिया सोती में मतलब इस्लाम दीने किया रोमर बहुतान दो को 120 गडी रिपोर्ट तक ए तिमीति हदागे 120 गडी टीवी चैनल तक खबर पत्र एहनी वसीले तक हुरिया अत जो हुरिया वसीले तक दुनिया के बड़ती गौमतों को बैतुल माल खर्द को गेंग इस्लाम दीन देखो उफेदे कुम में फिरुगा तक दौलत तक हिमायत दी गई मीसनी नगी हिमायत दी गई मसेकुरम दारुस इस्लाम में फितर मुंदनी कोंता बुदो इस्लाम में बड़ा फितर मुंदनी एदीना देखो एम्मे गिना मसेकुरे हुलोंगो मुश्तमौगा अधिको बातो इस्लाम दीन देखो एम्मे बड़ा देखवे वाहके की इस्लाम दीन की अंगनु बिकपुरा दीन एकम इस्लाम दीन मेदे मेगिना वन्न मुदनी फिरे वन्न पर अंगन तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला එක එකට රාවවාෆන් මේක කණ්ඩියෝති මුස්ලිම් ගත ගුණම් කණ්ඩියෝති එමිනු මතක ඉස්ලාම් දිනා මෙදුක නුබෑ මාලූමාතක හුතුරු වාහකතන් එමිනු දක්කම් දාවරක අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා එදින නසර් දෙව මුන්දන් එමි හගීගතකි මුස්ලිම් කොම් කණ්ඩිය වගන්ත මුස්ලිම් අද්දර මෙද බයි වන්නම් වේ වද ඉස්ලාමකේ පුලෆියා මේන අනියාලි බම් දාරුක ඉස්ලාම් දිනා මිස්තක වන්න මුන්දන් මිහාර මිදා හිසාබ් තකුන් දාකම් වජම් मागिन आवर्तकेन हुळंगु इस्लाम वाण मुस्लिम वतुगा हमे कनि हथियारन मिलकोने की एमिहु वतुगा मिलकुआ एहनिय मसीहतन अल्लाह नब्बाफन विस्तम तेरे एदीन फितुरगन दियो मट्टका एम लोब दिसेतरे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कराफन एदीन वणमुगसो मिह को इज्जत आदि एदीन नुवणमुगसो मिह निकमति वेस अल्लाह एदीन फतरुवान इज्जन या इज्जुल्लाह बिहिल इस्लाम एगसब अल्लाह इस्लाम का इज्जत देवा वदुल्ला युदिल्लु बिहिल कुफर आदि निकमतिकम गसोबु कुफर निकमति वेगेंदा मी हदीस के मी कोंगगुतो कीने हिंगान कवका बेवतु इल्मरि वाहदक्काफे कमकते सागुबनेगी कशोरफे कमे कुफर को मच्चन इस्लाम वणी बार फोराफ मुस्लिम के वेरिकम वणी दुनिया हिकिब सूर्या सरहदक आम को गोस्सा आदि एम्मे फहु दुनिया निम्मे दिमु कुरीगा दुनिया के हुरिहा गेक दुनिया के हुरिहा ताका दुनिया के हुरिहा मीहुंग मच्चंग इस्लाम अन्नान ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया फैबा वडागे इस्लाम दीन दावा दिब्बा इस्लाम दीन नू एहन इतुरु इख्तियार एव्वेस मिहा के बा गबून करे दोसे नियत वज्जिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि शरीयतुगा ओन्न कमें ए जिजिये दीगन तिब्मक इस्लामी दौलत जिजी दीगिन एमिनुग दीमती के एमिनु तिब्मकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत बेकम एई वेरिमिहा लिफा इख्तियार उतरेगा कन्नलिफा हुक्म एहनवे ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया फैबा वडागतीमा ईसा अलैहिस्सलाम गबू नुकुरबाड जिजिये एगमान के गोदे इस्लाम अनगोदे के कंडे इतुरु एबिकस इख्तियार नोरा एदु दुनियागा ओन्नान इस्लाम एम एदु होगा जिजिया गबूल कुर निमिगन दान हम एकने इस्लाम एनुने अगराम करजे ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया कोनो बीमा एम एदोसे सदोती कुरिय एनसुर अल्लाह सुब्हान दिंबर को देवान अदे कुरिगा स्कुरिन देन्ने पदे दुनिया हिकिब सूर्या सरादक इस्लाम वणी फोरा पद इस्लाम वेरिकम वणी फोरा एमिहुंग बारा नुफूस वणी वर्गोदे गोस इस्लाम को सब आदि कुफर के सोब वणी बयको निकमत करे तमीमुद्दारे अल्लाह ताला अन्नु विदालवे तिमम्ने मी हदीस बसफरो के तेदुकम वणेंगी पे ए तिमम्मेंगे आइला के तेरेगा ति बय मेहुं इस्लाम नुम के सबुंग एबामे वणी निकमत पुरे पे अलुंगे गोतुगा असीरुं गोतुगा हयर पुरेगे अलुंग गोतुगा ओलंजे पे वन एकम इस्लाम के सबुंग अल्लाह वणी अनबे को निकम अनबे मतेर पुरबा एमेमा ए जिजिये दीगन तिबेन जोमा के अष्टवगे तो निकमत का एनमे इस्लाम के इज्जत के सबुंग एबामे वणी ए जिजिये लाजिम पुरेफा एमे फव आगम निम्मालव फाह कोल्लानी अल अजीज अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमुगा वेहिंदुगा अल अजीज का नोन्नाने इज्जत एहम फरातेगे एक माने की एव्वेस मिहु देखिगे नुआने तिमन्ने की अल्लाह हदरतुगा वरम मत्वेरी फरातेगे एहम तिवन्न अदि कोमुगोता कंतपुरियगस तिमन्ना मेदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उकुबातन उदबान नूरिया तिमन्ने की दीनु वारम मतिवरी मीहे के हेम तिमन्न बेनु कोम्मे मीहे को स्वर वद्दावा
timanna beno komme ko narake Allah timanna beno komme miye ko Allah hadotu awake daraje ga behette ne ngiko genwan Allah ka nonnane midenne haysiyatun ebbes izzetiriye e izzetiriye on nama nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala waidu ga bas nivevis ekale fana sangwa poti walau taqawwala alaina ba'd al aqawil timan ilahu ga maccan amillen ekale fana amillen haddawage wahake bahe nisbe ko fiyam manake Qur'an gotuga wahi gotuga baba nulabba ecce ei wahi kamuga haddawage timan ilahu ekale fana nisbe ko fikam wanama la akhadna minhu bil yamin timan ilahu ekale fana ga farapulu intiqam badal hippa awshim al yamin manake kanapulu timan ilahu ekale fana kiba intiqam hippa awshim Allah hange ekale fana kiba thumma laqata'na minhu al watin adekale fana ga hippulu ga naru kadu awshim ei Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam e kagudo izzat teriwan ekale fana efadakame kurebias ebbes mihe kannek ekala hadratu ga midinne izzat Yunus alayhi salam wa bayan qur'ani falawla annahu kana min al musabbihin ekale fana ki tasbih ko taqrar ko tasbih kiye munde bekele ekkamuga nowanama ei mahuga banduga innawage ekale fana ki taqrar ko tasbih vidalo munde mihe ekkamuga nowanama lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun qiyamata jehennege mahuga banduga ekale fana onnawan unikunnawane ekmane ei Allah ga rasul එහෙම එකලෙන්පාන ඒ අල්ලාහ් රසූල් එක්කමුගා වියස් එකලෙන්පාන කි දුආ කො zikr කො තස්බීහ කිව්වා ඔලො බේෆුල් එක්කමුගා නුයිනම ඛියාමත ජෙහෙන් දෙක් ඒ මහු බඩු එකලෙන්පාන ඉන්න ජෙහුනිස් එබ්ස්නිය කි කොගෙ නොවානේ මීහා දීන්වරි වෙත කුවාරුවේ හිතාවා කිමන්නේ කි දෙම් වර මෑ මීහෙකේ එහෙම කිමන්නගේ දරජ වර මතිවරි වානේ එහෙම කිමන්න කුරා කොමකමක අල්ලාහ් උකුබාත නොදෙවානේ උනි කිමන්න බේරො මීහෙකු ඒ දරජා නිකමෙත කො දක්කුර ඉදානේ නෝ එබ්සාලේක අල්ලාහ් හදරතක mi izzate nonnana al aziz ei Allah subhanahu wa taala den muri huriya karatte ki ekala hadratuga nikameti bekkam ga dekenje e nikameti on ei insana izzatai insana karamateki esa walgonum mire ki filaul nimmala ni adkurbiya dengan aftaga a ismu fulaka walgonum filaul kuri kendani hada subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh